Thutha wa kuhungura matura matiganite kaunti-ini ya Naikuru makimatha kura, muthabara wa atongoria ngwataniro ya Azimio urikirire na kurugamia mihango itura-ini ria Kaptembwa kuria magiire kiene thiriti njeru ya munini wa president na atongoria a ciama cia ANC na Ford Kenya. Tumeambiwa pande ile tumeangaliwa, lakini leo imedhihirika kwamba hawajatosheka, wameenda kuchukua mtu mwingine ili ninyi mkue mtaonea ukubwa kwa view. Sasa walikuwa wanalaumu ODM ati ODM ndio miharibu NASA, siji ODM ndio meharibu nini. Leo nani ameharibu Oka? Nani ameharibu Oka? Nani amefunja Oka? Nani amefukuza Kalonzo? Nani amefukuza Gideon Moi? Nani amefukuza Cyrus Jirongo? Magiteithiriria Odinga kumatha kura thiini wemwe ya kaunti iria ciri aikia a kura aingi mwaka-ini wa 2017 magikira mukururo wa andu 900,000. Atongoria aya maugite ati gutiri mutongoria kana ngwataniro ya atongoria ingikira ugi uria Odinga naguo wa gutungatira a Kenya. Hao watu wanakuja mpango ati bottoms up. Bottoms up. Bottoms ya nini hiyo? Bottoms ya nini? Haya yote ni takataka. Sisi tuko na mpango kamili ya kuboresha uchumi wetu. Azimio la umoja, social protection, watoto wasome, viwanda, Kenya nzuri, ukombozi wa kiuchumi. Mimi ni kutoka Nairobi na nimehakikisha hapa nyinyi kura yote ni ya baba. Hapa kura yote ni ya nani? Riri arimi merekeire kurima, Odinga ugite ati neiguite kiriro kiao gia thogora wa bataraitha kiria kinyeirie President Uhuru Kenyatta na akamwirira ati ikinya ria kuhoroheria murimi murigo uyu rigutacukio ihinda-ini ria ciumia 2 no kihonia kirumu gia kunyihia thogora wa urimi bururi-ini. Augite kigoka athurwo ta president. Nimeongea na Uhuru juzi, nafikiri baada ya wiki ijayo, wiki mbili, mtaona kama bei ya mbolea narudi chini. Mimi naweza kuambia nyinyi tukishika mwezi wa Agosti bei ya mbolea tarudi chini ya shilingi 3,000. Odinga no okirire ateti aria marageria kuguoyohia a Kenya ni undu wa mirugamo yao yoteti makiria ihinda-ini riri urugari woteti urambatira o muthenya na aroria a Kenya makinyirwo ni ihinda ria gutua matua magaikia nja atongoria a muthemba ucio. Ithuĩ tukiikia maitho maitu haha turaikia tondu turarora ruciu, tithio turarora ki ruciu. Na niĩ ngwenda kumuhoya andu a Mount Narok, andu a Naikuru na kuria guothe turi tumenye ati guthekio tiki ithuĩ tukwenda kuruta wira na andu aria meguka matuteithie, marangire indo citu, marangire ciana citu, no na twamatwarira mathina maitu makamaigua na uria kuhana. Mundu uria ukuhota gumuikaria na thayu uria mukoretwo naguo for the last 10 years ni Raila Amolo Odinga. Tondu uyu ni muiguithania uyu ndai na bara na mundu. Nie ni ndamaka muno governor, watu wetu kule Central wanasema watu wetu kule Rift Valley watakuwa na shida, na nyinyi nimesikia hamuna shida. Mimi nimesikia mukisema inyo mutiria kwenderio guoya. Mutongoria wa ngwataniro ya Azimio atirihite thabari yake kaunti-ini ya Naikuru na kuha arumiriri yake aria mateyandikithitie ta aikia a kura metikire kwiyumiria kwa uingi. Ngiribotera Inooro TV kuma muciĩ-inĩ munene wa Naikuru, njĩtagwo Waweru gwa Nyambura.